Talikaka mapulong pingan anini tataya u katele hai no mita. Itini iluma no paitemu kita ami pacakat tu taong nanai mapalemer no kawas kita. 姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们一同在自己的家中敬拜上帝，愿主祝福我们的家庭。Malah sa kita misa osi tu suanu fang zarai ajulat, usasa osi no mita anini itini i ifiso saka sepat atsifang 5 sapau 6 sapau atusir. I ifiso saka sepat atsifang 5 sapau tangasa 6 sapau atusir。我们今天所要读的经文在以弗所书第4章15节到16节。Anu mafahat no mita upang在jural pamata henta mineng sa osian no mako. Sua sa itini pang在jural ka o nano ulah no palujo ita ko saka suolin no suar. Ta malahar ko palujo amiringi ci Kristoan i masa maamaan at lemak. Nauhani o tapang no sa opo no mituuray jingra. O mamitahlias i jingraan ko purong no tireng. Pakai ni i Kristoan ko saka kakapit no kasa poko-pokor no tireng mahlama. Ano hatira yo mapakatayar ko kahatsatsay saang no tireng i ula lumahat tanutag ko tireng i kasasi ula-ulah mapatireng saat。聊文那个sanukaping misa osi， 现代中文译本这样说：我们要以爱心说诚实话，在各方面向着基督不断长进。他是头，整个身体都依靠他，借着各关节经络互相配合，彼此连结。这样，当各肢体发挥功用时，身体就会在爱中渐渐长大，建立起来。以上。O patusukan o rarayapan numita anini atlasaya o tireng ni Yesus Kristo kita o tireng ni Yesus Kristo kita， 我们是基督的身体，这是我们今天一起要领受的信息。Unanisa osian numita asuan upang在juala anini i ubi paicer atau ubi palimuot ni Paulo to sarikaka no Efeso akiukai。我们今天所读的经文是保罗对以弗所教会的劝勉还有提醒。Pahapinan jingla, umapaoripay to ni Yesus Kristo atamlaw ko sarikaka no kiukay. Saka kau matatulungay tinisifana ni Yesus Kristo ko kalutmak nara。保罗对他们说，他们是蒙耶稣基督拯救的人，所以在各样的行为上应该要与基督的教导相称。Hanan kulmak tao nga ayay awazay ko orip nara amatlang ami palusiang dungangan no tabang。保罗对他们说，他们应该要有这样的一个想法，让他们的生活有好的见证，来见证上帝的名。Saka sarikaka mapulong, nanay una suan upang在juala anini atlatlaya i umipalo atlay to ulah no palujuan no mita. O sa katanagtag no kiukay no mita, ato mangalat ng kalatsay palujuan no paru no roma no mita。所以期盼借着这一段经文，能够再次激起我们的爱心，让我们借着爱，让教会更稳固，也让我们的家庭更加的同心合一。那sakat在我哈拉登的努米达萨里嘎嘎巴哈比囊吉保罗，把该你以乌拉努法鲁做阿玛巴达努的古迪任你格里斯多萨安。首先，保罗告诉我们，爱心让基督的身体变得健壮，变得坚固。把该你以乌拉努法鲁做阿玛巴达努的古迪任你耶稣基督。巴哈比囊吉保罗，乌求该哈那奈伊。在kuya bitaongan tu kawas lumah nika uya masa opo ay malatsayay ku falujo amitaong tu kawas atamlaw ukiukay hananay utireng ni Kristo zangla。保罗说，所谓的教会并不是指敬拜上帝的建筑物，而是聚集在一起同心合一敬拜主的人，这才是教会，这才是基督的身体。Saka haratengan numita。Ano o tataangay to akiukay, ano o mimingay to akiukay, ano haku ni aluman no mirihayay misa opo ay sadikakay, dengan o maulahay to tapang kupinangan no sadikaka
atau masasi ulah-ulahai ku lemak no sarikaka da tanah tekai ku hatinya kai。所以在今天的经文里面要告诉我们，无论是大的教会，无论是小的教会，无论教会里面聚会的人数有多广，保罗说，弟兄姐妹同心合一，弟兄姐妹有爱主的生活，有彼此相爱的行为，这样的教会才是坚固的。Tadi ko no mitami harateng tu pinangan no kiukai pinangan no paru rumah hanen ko semak no mita sarikaka o paru rumah no mito orai paru rumah no kit misa Kristo ai awai tu ko karau-rawan awai tu ka padasan semak在kasaan ku diri tini放在这里。回到我们的家庭生活，也应该要是如此。圣经并没有告诉我们，基督徒的家庭不会有困境，不会遭遇困难。Ni kau dila bagi falucuan ita dengan umi tolongai kita to ulah ni Yesus Kristo ta ciicer kita masa si haob masa si solol masa si paicer masa si lama ta soolin o marari hatayai ku paru no rumah no mita atau o malat sayai ku falucuan no paru no rumah no mita itini masa mamanai atma。保罗要告诉我们，我们要记得效法基督的爱，我们才有能力，才有力量彼此包容，彼此原谅跟宽恕，互相的劝勉跟鼓励，这样的家庭才有和睦的生活。唯有基督的爱，才能让我们在家人当中彼此同心合一。Unini ku haratengan no mita, zai ka teng ila luma azano kiukai o masasi ula-ulahai kita. Ano itini paru rumah itu hanan ita ku lemak ta soolin sakatanegte sakarari harai ku paru rumah no mita。彼此相爱不只是在教会里面要做的事情，在家庭中彼此相爱才会让我们的家庭更加的稳固。Ta sakatusa waharatengan no mita sarikaka. Pakani tini ulah no falujo pakatinaku kita to pikapot no tabak。第二个，保罗要告诉我们，爱心可以让我们经历主的同在。Pakani ulah no falujo pakatinaku kita to pikapot no tabak。O paranaan no kiukai ku ulah no tabak。Urasa ka ano away ku ulah no falujo no sarikaka no kiukai在tu pakaaraw ku tamlaw tu fasu ni Yesus Kristo itini lalu makno na kiukai。保罗告诉我们，爱是教会的基础，主的爱是教会的基础，所以如果教会当中的姐妹弟兄没有爱的话，人就看不到基督的形象。Matu suar itin sakat sa Yohani sakat sepadat sepang tu saku sakau atu sien sudah saya tira awo ai hoku pakaarawai tu kawas ni kau rila anu masasi ulah-ulah kita iraku kawas titanan mapalah ci misungira falujo itaku ulah ninda san ku diri dini放在这里，如同在约翰一书第4章第12节说的，没有人看见过上帝，但我们若彼此相爱，上帝就在我们的生命里，而他的爱借着我们完全实现。Itini mahapinang numita sarikaka. Unang ulah na falujo kita, ami bawa在都pakai ni ai Yesus Kristo。这里我们可以发现，我们是用爱心来为耶稣基督来做见证。大家 pakai ni itini ilehai, itini saopo no kiukai, minanam kita tu suanu kawas di 放在这里。你告你啦，dengan patah kala ni taku ulah no tabang itini urip no minta tu rumiami ar ta pakahapinang ku tam-tam-tau tu nika ira ai lalu ma no urip ita ku ngaya pinangan ni Yesus Kristo。我们要记得，虽然我们在教会当中聚会礼拜，从中来学习主在圣经里面的教导，但是重要的是，我们只有在日常生活里面活出主的爱，人们才会看到耶稣基督美好的形象在我们的生命里。Ormasa do sarikaka. O tabang no luma niam ji Kristo. Yo saan ko harateng itai akatawaran no mita. Lengan umitulungai kita tu ulah no tabang porlemak ita atau ulah no falujo masa si ham-ham kita. Ta pakatinaku kita tu bikapot ni Yesus Kristo itini iparu luma no mita。另外，我们要记得，当我们说基督是我家之主的时候，我们要记得
我们只有在凡事上效法主的爱，只有在家庭里面用爱心彼此相待，我们才会经历耶稣基督在我们的家庭当中。那把概念都拿算了放在做到，在kadang umi palu atai azat o palu jo no mida itini lalu mak no kiukai o malat saya ku palu jo o masa si lama ai masa si tolonai masa si pa ijelai masa si ulah-ulahai aku lemak anu itini iparu no rumai itini kate no mida nanai hanen ita ko lemak ta sorin o tireng ni Yesus Kristo ko palu no rumai no mida o tireng ni Yesus Kristo ko kiukai no mida amareng ami palu siang tu ulah ningda mareng apakalayap tu sini alan ningda。当我们记得主的爱在我们当中，我们的生命是耶稣基督的肢体。当我们在教会中彼此相爱，在家庭中彼此相爱的时候，我们才经历主的同在，也经历到主成为我们的力量，为我们让我们有能力来传扬他的名。那么把人们努卡瓦斯，我们等下来都算领的。米多伦给他，我们一起来祷告。Sira itai wamaniam i kakarayan, meriau kami ami sapuna du falucua itini kaayau no miso. Mangarai kami tu pipahlama no miso itamianan. Tasorin mama paluar ku ulah no falucua no niam, anu ikiukai ito, anu itini i paru toruruma ito i, mamaaw mateng kami ami masasi ulah-ulah. Ami lemak tu ngayai at lemak ami palusyang tu ngangan no meso. Tasonin o tanutekay ku kiukay no niam o marat sayay ku paru chua no paru ruruma no niam. 主啊，求你再一次帮助我们，让我们能够领受主你的力量，有更多的爱心，让我们在教会中彼此相爱，也在家里面有和睦的生活，使我们的教会更加的坚固，也使我们的家庭能够变成美好的见证。那么把人们努卡瓦斯urip nunyam kiukai nunyam ukate nunyam mikansya kami wama pakanita tamanay ngangan utapang si Yesus Kristo ami tolon amen. Turo sarika ka mapulong o masasi tolon masasi lama atatukian kunini o tatulunan numita sakatsai turunan numita ko singko no tireng na pakanito ng layapan numita aswa no pang在出来以umitulungan kita tu ulah no tapang tasorin pakani tini ulah no follow so kita mi patanatag tu kiukay pakani tini ulah no follow so kita ami pala tsai tu kate pala baro do roman numita。接下来是要彼此代祷的时间。第一个我们要代祷的事项是我们为我们自己的信仰祷告，愿我们能够学习主的爱。我们用爱心兼顾我们的教会，我们用爱心使我们的家庭更加的合一。那sakadusa uta turunan numita sarikaka. Turunan numita paru no rumah numita. Anu itu aku aro no paru rumah numita i nanai parihatayan no kawas ku urip nangda。第二个我们要代祷的是，我们为自己的家人来代祷，为我们的家庭来代祷。无论我们的家人在哪里生活，在部落，在外地。求神与他们同在，愿主的平安时时与我们的家人同在。Sakatulu uta turunan numita sarikaka. Turunan numita to sarikaka no kiukai numita. Pakani tu nalifong honi-honi pahanhan ko saopo atau lehai no kiukai. Ikaw rira nanay在pitulas ku kawas, ni lama, ni paicer, ni patanenteg, o pasorin no falujo singko nala。接着我们也要为我们教会的弟兄姐妹来代祷。虽然因为疫情的缘故，教会有一些聚会常常会暂停，但求主能够帮助我们坚固我们的信心，即使没有聚会，我们仍然对主有坚定的信心。Sakasepat uta turunan numita ko ciata ayah sarikaka, rarima ay ko tireng atau patuloy ko palujo sarikaka. Atau mahlunga ay ciata ay to nalipong sarikaka numita kapot wilang numita. Nanay atahin no kawas tangda, nanay parihatayan no tapang ko urip nangda. Nanay patanutugan no kawas tangda。我们也为我们身体病痛、信仰软弱，我们的家人或是我们的邻舍因为染疫而确诊的弟兄姐妹，也为他们来代祷，求主医治，求主赐平安，求主能够坚固他们的生命。
Anohoni diawan awam pasalak tu nini ata turunan nanay tini luma no paitamu kita masasitolon masasitama。我待会会把这样的一个代祷事项放出来，让我们在自己的家庭当中来为这些事情彼此代祷。那来马巴勒曼努高瓦斯给大，愿上帝祝福大家平安